mogok lu betul. Telat kita di siaran. Udah. Gimana? Bawa. Susah banget tuh, ribet banget. Telat kita telat. Ribet banget tuh, jadi susah ini. Woi, kemana nih? Ya udah telat. Sono, kalah kita. Ya jadi ribet banget. Sini. Sini. Ribet banget. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantengin terus Benz Radio Pantun Ceplas dari jam 12 siang sampai jam 3 sore sama Cablak Macan Kumbang sama Iing Demplon Bohai. Lu capek nggak? Banget, Bang. Makan yuk. Hah? Nasinya ada nggak?